Thug Baile Chaisleáin Mhic Eochagáin sáthas báns an deirseachtain Caisleáin bhí aon chulín déag idir iad championcaigh chuinnig Baile Chaisleáin sa bhabhta ceannais. An aireochtlas dearbhaint amach an deirseachtain beag seo, ní hamháin don chlub ach den Iarmhí chomá, agus átabhaint amach an chiaadúir i leathcheannais Iomána Laighean AIB. Nún aireochtla Kilcormac-Killoughey a Buaicphointí siar fédóig, fill ar an leathcheannais lena réalta óga. Bhí brian tires agus níos de baldre sa bhuiling geard an leathcheannais. Baile Chaisleáin Mhic Eochagáin a clíile sin geann fada an mórdíir chun gúlbáide. Lína nachún fé brúin trí an láir plóda le daine ach bhíoch go te fachtacha a réist. Is mar sin an countsa shot Geoghegan Conor Murphy agus scór an Immert an chiad count fachtacha an Ugaden fénig end zone. Well, Colin Spain, Seachcín ige siúd de Fhointí, Seachcín ige Kilmartin-Tréimhlis, tá sé sin go Hurling agus díreach tasta Chaisleáin an a Fhointí. Shane Clavin a chuiristeach a dro Niall O'Brien agus tóchas san Éireann amach go Clark, tá ní Clark ach Conor Murphy, bhí Cara Clíhánach ige an dar pointe ige Conor ón Immert. Yeah, go Hurling agus a rís sin na tacticí ag obair ach an uair seog bhí Clark, Captain, yeah, Angus Clark, a rugger and slitter. Well, Niall O'Brien, capfag a gurich sé Council Harris a Drastan, began nach Clavin, agus Dianig Fosa, a Sacklin, Grigan the Ridignach Blue. Takicht, Istiga Larsley. Conor Murphy, on Kilcormac, Dieta go Dílan son, ach tá sé fachtaige Jack Gallagher, tá takeíocht a techt, Niall O'Brien agus an Havoil ige Slevin. An Havoil ige Conor Slevin, an Shannon Dole. Agus tá Bern an ish sa bhéad scoil Jordan Quinn in Asnev, an counsel ige Conor Murphy, trascadí Jack, an ten off full Lauder ní Florida bhéglic agus tá Jack. Sheeran sa. Buaicphointí again Morgan Geoghegan or dóise an díon don Ardán Howell. Ragla go diteach an counsel Garrett, but Jackar Howell go bhéteach sé chur an slíor fad Harris a Drasnáin. Trí neomut immer a leis le cos an lehuireach leig. Count Pra, Ardaisteach agus tá peinte Harm na Barta, Fachta and son again Peter Clark. Yeah, agus bhí sin tiltig Peter Clark mar hit cleanú go Garrett agus don over na gapal a dhéanamh get féch ar sin mar score. Seeking the Fhointí get Buaicphointí Fháilí sa tarnala, tá Dreimin Ishica chórsaí. Ach began Pointe sin ná brunach ina chnáb sparne má chaileann Baile Chaisleáin Mhic Eochagáin in chluiche. Fachtaige Niall O'Brien, bound chuige Niall Féhénig agus tá chiad scór an tarnala agus tá Buaicphointí na Iarmhí chun tosaigh a réist. An cearú ceanna go heastóilm, Spórt Kilcormac Cill-Achaidh sa Conor Mahan a Rás chun céin Grain Cuirithe, Pointe Chláirithe, Chorm a réist. A cheannachar sa leis a fás ar chórsaí céighfuil san leacht go leor, tócha ige Ciallain Kiley, tóiste tá buile díanach fachtaige Ciallain a hénig agus Angus Clark in Airca a chéile, ach tá sé ar fadanis é díú an stitter Daniel Hand. Ceanna le fós seoltaisteach aige den giadúir tá féinte fachtaige. Nation Council Buaicphointí Conor Mahan, tá deisian sa agus an council again Jack Screeney, seeking the Fhointí in Ádernach, count fíorthach an son agus iad chun tosaigh. Currachan cín de bheagán, tócha ige Conor Hand, a fuair cúpla pointe má sa chiad le. Brecon Kavanagh agus Ciallain Kiley atara, a cintú go gaireach sé seilimh, rud a díanta leis again lína lán chúil atara. Trastan sa le Tom Spain. Tócha a son Besha Jack Gallagher, Isteach a Larsley, Deisian sa agus Ibrahim go Hurling, Trastan sa Angus Clark agus tá Rousach, Pointas a Leontánig an Gaptain on Cho Immert
Bert agus an Kinniceart to Goni. Yeah, agus a Leachaidh de cool Uibh Fháilí again as Clark Binna-Achaidh score a Conor Murphy of Ciún galore sa Dara la a Faker sin mar fast on Lergus agus an skill kunna patch it Uibh den score near Buaicphointí Tave and cool near Chansor Beg and Goul Bora. Peter across sheer good Christensen Jack Arist Toastis Jack and John Hoonigan Trava is Jack alive Niall O'Brien Ton Fersa Tuka Trechte Sheer and Suggery Peter Clark Lee Faded Fakish Condition Rian Ton Farlish go to Bonagard on Vrit Print to talk. Oh, Leachaidh de score Niall O'Brien Keiko Toast de Clishte agus Fáinach is a vision Chinook the skill Kilcormac-Killoughey Peter Clark. Oh, cool. Agus an spruck ar hánig a stock sin an rud a bhí mar a caint fé like leis an way Kilcormac-Killoughey chun tosig. While Batoon and son Don Gerry Stig agus Creachna go patent a James Gorman be kept them all. Amach leis an Buckamach an Ordile Clark Arist count and Scobwich again captain and son. Senior with the Devon Ray Tower Schultesteach and John Niall O'Brien Tá Bert and son Snasala shoot Tom Spainer Rinnica on Nart again Niall O'Brien and Leachaidh the fainting nation of all there. Agus Tashin Chuideration Puckamach Fada Agus an turnabout Tá cool facht o fuck Fada Adam Screedy and Trussa Neil Supperson Rama. Neil agus ní credan an dá cool gá top mór fada ní léanúir careless and mó díreach agus don lína lán cool a bhí gimmar go húnta Creacht an Scoig Screeny. Shachuna. Sábháil to get Slevin is Diggin son agus tá an légar tíomh ordathe Cadíanna gan réitóirinis a dúra sé de Siobhain eile ní húraig tá chluiche ceannais Lion Pointamach ag sin hand agus ag Kilcormac-Killoughey ach chuireach go dtíon daonnta déanach an sa tránhóna iad ag Sárthas Bantas ag Baile Chaisleáin Mhic Eochagáin